Kaunti ya Nyamira ase tokumenya gobuna hari tukoria lero nigo rigena ryo borosoria nyakali kubekwa ase University ya Nyamira hego chikoba ase skuru ya Kiabonyeru umuyigo nyarako bokurabwa amono muwasiri wechisemi mosike Julius Migoso gamba kubwatirana amono libubulendi mosike so pantuya amo negati ya baraibande abanyaka bagokirana ase nsemecho ase ya nyarako bagakwanike homuna nigo umuyigo yura nyakaba gokwangoigwa elinde University yo gukora emirimo ase egeka Kiabwango mono muri tofauti kadi Desemba nigakirana chinzemecho na gotwaragana ndia robotiro kubwatia Maiga yengana ye University ya Nyamira gochakirwa kuganyirerwa asenga kentambe bono igorero umuwasiri w'uburendi umosike soipanituya abayigo umuwasiri w'ekisemi Julius Ugamba bara umuyiga bugwa ka igekamogo kyo gochakirwa kwagachwa kwa Nyamira University College ekorerwa na University ya Kisii. Omosike soipanituya nigo aria eirabna ubwagachi bwe University ye ase skuru ya secondary ya Kiabonyeru nigo irachikoira ikakemetienyi 10 eryo goika omwerio na nigo irachikoigura amabaga yemeremo ase Umunyamira. Mama mboga si ndio watakuwa na supply chakula hapa kwa mjengo? Na vijana wetu ndio watafanya kazi hapa? So mimi nasema ya kwamba ni mwamko mpya tumeweza kuzindua siku ya leo, na hizo mijengo ambazo zitakuwa 13 blocks in total itafanyika in phases, and we are just rolling out the first phase. Now this institution does serve as a cradle for the next generation of leaders, thinkers and innovators, providing a dynamic environment that promotes critical thinking, creativity and entrepreneurship. The construction period is estimated to take 10 months, during which the project will directly create employment opportunities for our youth and stimulate growth of the local economy. Nense mayaye umuwasiri w'ekisemi Julius Ugamba otebire nigo endoto ye University ye yabere gekumbirana nebigocha ebinge kurende omwerio ye yaikiranire ase akirebuya gojasomara yo munene bwense Daktari William Ruto. Huyo ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ametenda hajatenda? Ona bantu aminduko babulinde. Onye omuntu oba promise ryegento. Na endo chiro gekolire. Omuntu ino molimo ostali molimo. Tali omumaene. Wano lenda bantu amindu omuntu buno yo. Nere mokoli na tutam. Nyoroki ngoma mamole tutamu asenga njenga sia kolire. Kubatekana naya nigo mu Vice Chancellor bwe University ya Kisii eyo ekorera University ya Nyamira Professor Nathan Ogechi aburirie Umunyamira ebiro birya eserikali iraje kubatuma aborokiwa abatanganike gima baraje gosomera Kiabonyeru bariganirwe kuya University lyali mwanyaro yatyo karigirega komuranje nani ngwira ngobasaba komuranje abana bali serikali yego chakolentaga from the word go tubabwate twenishwenga twa embracery elinde no enekero bagosoka gukisoba ekareke University nenya ono igegete yote kankiringa omwana University tabwati abana eiteri University ranyala kogendoro totabwate ti abana abo tobalenta mu babanga abana baito elinde bagosoka bate ya abandi University yali korokana ke Nyamira twense togendoro elinde abana bache baicholega elinde biashara bimente amangana ndo siabero umuyiga oyo igaboigo noikiranwa na babunge bona Joash Nyamuko Onoth Mugirango Jerusha Mumanyi we county ya Nyamira Stephen Mugaka o West Mugirango Doris Aburi we county ya Kisii aboigo Javet Nyakundi o Kitutu cha North ase babwatoka enkwana eyeiga igoro ye University eyeiga University kikuwa hapa tutakuwa na industry kubwa hii inaitwa industry. Tulikuwa tunalia hatukupewa barabara, lakini leo kwa sababu
Kongole and two-term. Onyo mondo narora chensi ito ya Kenya. Nomosko korok William Samoei Ruto. Tuiwana ino. Nagie kogera. Muara kero monta ansiro kolinge bisero na gojo in a government. It will be so bad. Eise kobana ni ntoma kusi. Tora baisiko ye serikali. And this is the greatest achievement that we have ever got since independence. Watu wa Nyamira tumekuwa na marais mpaka waine. It has taken the 5th president of the Republic of Kenya to give us Nyamira University.